Ko recording class ai no si to si Everest ki Everest da ne Everest ai ba se maru ai ba ma yaure ba ko AP and Everest ani is the best to boku sin amange AP hai sin na kheno Everest sin Everest ai ni ko AP hai sin na arithmetic progression hai ba ko arithmetic progression aduga sina maga Everest ka ani si mari leina ba question yam hange Everest ka AP gi yam mari AP is ne class 9 10 da thamba arithmetic progression hai ba si matang da class tauge ko si ko AP hai se ke no yenga si AP hai se arithmetic progression hai ba arithmetic progression hai ba de कोई नंबर सिंग जे arithmetic progression है कि नंबर में हम list होने लेबा नंबर को a sequence number सिंग जे sequence नाइन मथुम मनाउ नाइन लेबा हारबा नंबर सिंग दु मथुम मनाउ नाइन लेगदौनी अदुगा नंबर सिंग दु मागी कालग सतपन मानर कालग सलिबदो मानगदबा हाइतारे एग्जांपल होइन हाबदा 2 4 6 को सिदा लेबा नंबर कंबु से AP नेबा sequence of number मथुम मनाउ नाइन दि लेगदबा अदुगा माखोई increase तौरिबसे हादि हेंगलगा सलिबसे मानरगा सतपसिगुम नंबर कंबुसे arithmetic progression हाबदे इसम समना AP हार खंगनाइबको सिगी arithmetic progression गी concept से यामना संगबा अदुगुम average question याम लाए हौजिकान से हानादि सम लाखने दो हौजिकान याम हांगे दिल्ली पुलिस की दजु हंदकी 2023 द थागी बदु याम यावेबको अदुदि arithmetic progression हाबसे कैसु नते मागी definition हारगदि नंबर जे मथम मनाउ नाइन लेबा अदुगा हेंगली बदुदी सब सब मानदब यादे को सिदी याब्रेगो सिदा 2 दगी 4 लाई 3 2 हेंगली नत्रो से सिदा 4 दगी अमा अखोना 7 ला एंग खलजे सि 3 हेंगल प्रसिया सिदी APM को रो सिदी AP ओइद्रेब को यंदा भाई सुमाइना सिगुम नंबर कमुसिने कोन AP हरसि यानी को ओके अदुदी arithmetic progression खंगे arithmetic progression द कना तेंगसि दि कोना नंबर 1 नेसरेन नंबर सिंग यावे को नेसरेन नंबर खंग मनी को 1 दे होरगा लोइबा नाइदर लेबा नंबर कमुसि नत्रा मोइसि नेसरेन नंबर नि नंबर 2 होल नंबर सि कना दे होई 0 दे होगद्रा 0 1 2 हर समय लोइबा नाइदर सतु नत्रा दगी नंबर 3 odd number si tuma sudaba number gaina badu ko 1 de horaga 3 5 7 sumai to sakini ko adagi number 4 even numbers 2 4 6 8 sumai to sakini ko je arithmetic progression ngakta ne AP ngakta ne na copy tawning ai je papa long to ko AP de leba number kamu jana khangdu obo ko ayo ji magi tongan tongan ba concept formula har ka doine sizlo class 19 da de sia yo si selum ta mai jumai ngam tem ta
यारे को सीधे ना ते मैम नहीं रही को नंबर 4 नंबर 5 दा अखोगी मल्टीपल साइब दी सुलाब है बदने को एन बी आबा नंबर से मल्टीपल साइब दी 3 की सुलाब है दी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 सुमगा नंबर the 4 की सुलाब है दी 4 1 4 4 2 8 4 12 4 की सुलाब है दी 4 4 काला चलो इधरो सुगुम बसे मल्टीपल सिंग सिसु करी ओइने है मतमदा एपी ओइने अतोप मैम अमस लई अदर्स हरगा को हाइदी सपोज 2 4 काला क्या लानी 6 4 काला 10 4 काला 14 सिसु अदम 4 4 काला चलिना मकुज एपी दम मोइरी को अतोप मैम अमसुम को मुजी एपी ओइ एपी सिंग जी कइनो हाबजे फजन खंगे अदो एपी जी कइनो खने हरगा एवरेज की मतांग जिने बुना एपीजे हंग क्वेश्चन हंग बजे एसएससी के एग्जाम दगा हंगी जी कनोने एपी की क्वेश्चन जी कमायना हंगे रंगना एवरेज तो पुसिल ला हंगे क्वेश्चन अदुना इन एपी एन एवरेज संसाय तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन एवरेज का अनि की ममानी की मरी लेना ममानी कंसेप्ट अनि जी पुन बदुम क्वेश्चन वे ला को अदुम द संगजे लंबी जी को ताई जी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बसे सिदा नन खंगदबा खरा याउरी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर से मथम मनाव नाइ लेदु नत्रा अहम नंबर से सपोज तू इरागेन एपी एम रखे बसे अहम कालग मंगा 8 11 सुमाय लेरे को अदगी अहम कालग 14 सुमाय ले सिदा ए जे कई कोइ खमब्रा अहम तामने 1 सिना तू जिना 1 कोइ अहम तामने ना सिदा काल काल सले 3 काल सपन त्रो 3 काल सले सिना कई कोइ मतमदा डी कौने बको ए तू जिना ए 3 सिना कई कौनी डी है कॉमन डिफरेंस है ने बसे डिफरेंस क्या क्या लई 3 3 लई अब कॉमन पलक मरम दी लोइना सब माना ओइ बिगिने कॉमन डिफरेंस को अदगी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म ने को सिना अदगी टर्म जे ममिंग लेसिना अहम टर्म जे A1 हर जु खंग नै अनि सुब टर्म ने A2 सेकंड सुब टर्म सिना अहम सुब टर्म 11 जिना 4 सुब टर्म अदगी 14 जिना 5 सुब टर्म है समाय लैदुने को एन हाजिन अम कई है दुनो नंबर ऑफ टर्म पुना क्या नंबर ऑफ टर्म पुना क्या लगे है दुने को एन मोसिन गने अदु ख्वाइ इरो लबसे सि मतंग से एल हाजिना लास्ट टर्म ने को लास्ट टर्म जिना सगी एल न मोसिन ले अदु दे 4G एल जो अदु मोरे को माजा माना लास्ट टर्म मोइद्रो एल ने को इरिसेना अदुदी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जी खंगे अदु कांदा अमु लेरमीबसिंग जी मागी ममिंग सिंग जम खरा खंजिलो अहम लेब नंबर दु के कवेबा फर्स्ट टाइम नि ना ए न मोसिनगनी अदु माजी A1 हारसे को ताम अहम ताम A1 अनि सुबन A2 ओम सुबन A3 ओम सुबन A4 अदि मंगा सुबन A5 समान मैं मथमना उनाइन लेगने बको यंदा बरसे ताम जी लोइबे याय लोइबे नाइबा अमस लोइबे नाइदबा लेइ को सुलोइ लोइबे नाइदबा मोइना दो नम पिरमगनि लोइबे नाइदे हाइदुनेबा सिना फाइना ताम लेब को वी को से अककनबा ताम मसिंग लेबसे अदुगा सिदा डी हबजे कइनो मखोइसे क्या क्या काला चले हबदुना डी न मोसिले हारे को रबा अद ए ना नंबर ऑफ टाइम्स हारे सी त खंजिलो याम कन ngaइबा गम थुन सिलो मरमदि क्लास रेकॉर्ड लोबनी ने इन वीडियो या का याम कनो तौने गैप याम लेदि नुगाइरो 지금 애들 가버려 보지. 열어봐. 열고세. 실례래. मथंग नमक होजिकी नंगने एन से ताम क्या लगी पुतो एन पुतो पुई फॉर्मूला तो का लेजरी को
n पुथोके दी लास्ट टाइम दे फर्स्ट टाइम खाइदो d नेलनी एदुगा प्लस 1 ताम क्या लगे है सी ताम क्या लगे एग्जांपल नंबर ऑफ ताम पुथोके अभी नि फॉर्मूला ने गुसे फॉर्मूला खरा दी खंग यारो ना फॉर्मूला खरा दी लर्न तो दे यारो एपी की जी लो सी जी अखोना 1 2 3 ने इरे बेना से एपी नत्र से देसा ताम क्या लगे से मंगा n do 5 तारो इधर से n do 5 ताने बसे कमाई दो तारे इन फॉर्मूला तो पालो फर्स्ट लास्ट टाइम दगी फर्स्ट टाइम खाइदो देना 5 तगी कना 1 खाइदो नि को डिफरेंस क्या क्या सले अमम काले सले नत्रो अदर कमन डिफरेंस 1 ने 1 ने थोने दुगा तारो फोल्ड प्लस 1 तौने हबने अदि 5 to 1 खाइदो दी 4 4 to 1 एलदी 4 4 plus 1 दी 5 ताद्रो अदुना सी ताम मंगा ले हाइने सुमाइना किदोबा ताम नंबर ऑफ ताम पगी सी ले सी फॉर्मूला से खंगी को अदगी म सिम ले रे अदि ताम सिंग टोटल n सुबह ताम दो n सुबह ताम दो पुतो क्या रगना a plus n ने अमर का दो नी अदुगा d ने पूरी के दो हाइबे ट्रेडी सी एग्जांपल जी पीर ज्ञान ताबरे एंग जेबो को pm पीर के बजिदा 2 4 6 8 को ताम क्या नो सिलेजा मैं यत्रा मंगा सुबह ताम दो पुतो से बको ताम दो कना ताबम थोइ सिदा हरो मंगा सुबह ताम a5 से एट पथंग तेल लाखम थोक्त्रो पुतो अदुना अखोना सी पाला कांदा an has n सुबह ताम है ने अदु अखोदी 5 सुबह ताम है दिनि 5 इरगना 5 सुबह ताम पुतो से अदु तादि फॉर्मूला के लाने a plus n दु 5 नो वेरी को ताम मंगा निना 5 तगी 1 खदवनी नत्रा अखोगी सिदे पिरमी ap से क्या क्या काला चले d जा तू तू काला चत्रो सी काला चले तू तू सिना d कौरे हम नत्रो अदु d सिना तू न पूरी तार माना यो अदु फर्स्ट टाइम दे क्या ना 2 5 to 1 खदवदी 4 4 to 2 न पूरी दी 8 2 plus 8 क्या ना 10 सुमाइना ताम सिंग पुथोनिंग पुथोक पे याद सिनम नंबर ऑफ ताम पुथोक पा सिलों खंजिलोबा सी म्याम जी खंग कान हो जाई एवरेज की को संगा जी को सी खंजिलो अरे को तिसिना बैस लई सिदा फॉर्मूला आमा गवालम एपी की फिरम के को थाइना दि सुमाइना एसएससी द क्वेश्चन नंबर यावरमे सीरीज हाइना सिगी सीरीज ति तौखाना दि arithmetic progression ga geometric progression ga ani si ko harmonic progression di kan hangde ba ani si arithmetic progression geometric progression ana si series 7 chapter je si de question adam la ame audre ba hangde ba ko saba ado ap weraga su kari wena hangre hojite ap du su average ki through da question hangi kamana ado ai hojiki yam kanna training oi ba hojik kan ngi bu question type ut ke ba ado tam sing samo n times ko tin sinabagi apm p ge ko si ap ko si tam si tisna kya ta yo tam kya no am mari tisna 20 ta ro sam to ro di oi tisna phone ji 20 ta ro to ko si samo n times formula ji twice a plus n minus 1 d mai da doi ba n by 2 semai lakh ni ma formula ani sui ko mai di or last time khanga ga na last time khanga na si formula ani ni ko lei se sina last bagi sina last time khang da bagi ko formula ni pan yai yai ko sa sigi khangjil ap formula ji khangjil lo ko yego adu di ke no sina tau du se si example si oil la ho se ba ko hoji tam kya no le 1 2 3 4 tamari natra formula ani mak use tau je ba ko tamari le re adu taraga de ko na tisina ba tamari bogi tisina phone je ke ni itare ko na sum of 4 times hai ne ba ko toro adu mata ki formula se pala je twice a her di ke lani a di kana sai no 2 n di kana tamari ni na mari n ji phone sa ni ko pode ma khai do di 3 d di kana ani ni kala sa puna tro 2
सी लोरा कांजिदा कनानी एनबा एन आदि नंबर ऑफ टाइम मसिंग क्या नो 4 नत्रा 4 दा सी 2 जी मसाय अदम लाक्सदौनी को यंगो दुदि क्या तारा सी क्या तारा 4 plus 2 3 2 6 ताराबा सी 4 by 2 दि क्या तारा 2 अदु क्या तारा ताराबा तारा दु 2 न पुरी दी 20 ताराबा सुमले इधर से सुमना कंदा इको से सी फॉर्मूला लगा चिना लास्ट टाइम सिन दबी लास्ट टाइम खंगद्रे आगे सिन फदुइबा खंगागदी अमु पांजेबा खंगागदी अनि सो फॉर्मूला से पालो होछि को अदु सी फॉर्मूला अनि सो फॉर्मूला पालो होछि किद अमक दौछि सी फर्स्ट टाइम दी 2 नी लास्ट टाइम दी क्या नो 8 नी अदु खंगादी नंबर ऑफ टाइम दी मरी नत्रो अदु दी 4 by 2 लाने अदु दी क्या तारे से 10 नी तो सी दी 2 नी थोदी 2 समना ताद्रो सिना फॉर्मूला नि मक खंजिलो अमना लास्ट टाइम खंगा न सिना दुइबा अमना लास्ट टाइम खंगदसु या दुइबा को हजिक यारे से एपी की दका ओइबा फॉर्मूला सिंग दु लोइ इथोए अदुदी एपी की एवरेज का जी मरी लेना हला जे यारबा ओके होरोगी को average of numbers in AP is middle number oine middle number double p ko se nam AP de le singsi ki average mayai adu moine si 2 4 6 8 10 average kya ta ni se na is kya no mayai du ne average ne amna tro average equal to kya ba Maya क्या ना middle number दो ना तो middle 6 वही नहीं है ना ना अथोप फॉर्मूला पालो खुद पीता उरोसी है तो के दी पुलप तीस नरक का ना यंत्र नंबर क्या नो मंगानी ये लोइद्रा पुलप तीस नरो अदुगा मंगाने ये लो ने तारा कुन 30 दाद्रो 30 द 5 ने ये लो दी क्या था गे 6 सुंदरो average 6 दाद्रो सागी आपको ना थाइना तंगी फॉर्मूला average equal to total sum to the number of time the yen bado adu the tarako fall do adu average neba adu mana puthol le to average the ap bor mane mayana adu moini sumale ko aina haziani ko aduna arithmetic progression da leba number sing mo average puthoke di maya woni sida dum base to question na dum hange ba ko sida base to ba aina tai se si apply to question ji hana nai naram si nang gyan ta na ba di theory khangi ka si do ko I question number P give average of 7 consecutive consecutive even numbers is 48. Find the largest number. Find the largest number. See, natraga smallest number hang was via see. See, adam hang a labor question type name see. You go say AP pandinico. Chisel sensible siamta. Apa? Kaya dapat siapa? Thangner LEIBA masing average of 7 consecutive even numbers kya ne ba 49 find the largest number quite this over number do kanano na traga quite big number do kanano na hang pi mana adu nang khot hai gedra sini hai gedra Thangner LEIBA masing kya no ma hai ja taret hamna tro sumar holo sidi yam samna ama ani manga taruk taret number taret na trelai ja Thangner LEIBA number taret si manung da kedoba ma hai ja makoi tare ki kaya no average to kya ne no
thangna leiba even number kya no tare natro even number has the AP oridro thangna leiba even number hai se ani ni kala sala moidro moji AP tare AP oramina mogi average to kaidu mona pyramid average to kya na 48 na natro ngasai me ai ni hai dene AP oragadi moi average to me ai oine da me ai do kana ma ani ahum mari manga taru tare ke me ai disi mari subu oridro si मैं आई जिन एवरेज हो रहा है एवरेज तो क्या नहीं पिरा में माना 48 पिरा में ना तो मैं 48 नहीं है वो सब माने ना तो मैं आई खंगा दिया थे कोई साव बुद्धि सी उड़ रहा सी लार्ज से पुतो के अनि नि काला सरी ना तो सी 48 ओए दी 50 52 क्या लाने 50 का 4 this is the answer largest तो ना सी कोई पिक पाया रखना सी 46 40 का 4 सी ना क्या 40 का 2 सी ना smallest सी माना smallest ना सी ले रहे Sina largest layer. Largest layer. Are ko? Semana. Semana put kane. Apa? Lai ko? Si abrasive concept sinar hole ini. Apa? Si question sih si type sih madu nang iralai hot pengaman si type sih. Apa? Matang ngasai hoji ke intai itu amuk laksi. Maya ini lah yorok hoji idra. Number 2. Average of numbers in AP. Say middle number ne hai na ngasai. AP de level number sing average puto ke di middle number ne hai middle maya ani subus yaura i ko. Ata di ke do tare average ke dar ne. Average is sum of two middles. Sum of two middle numbers. Maya ki number ani do. Sum to rani adu kana yantara 2 ni ngani formula amala ne. Maya ani subus yaura i have ne adu question pira ke ko. Say 2, 4, 6, 8, 10. Maya kya suyu? Ama ani ahum mari mga to. Number of times kya no? NG 6 wedra. Times ito masuba masing were adu tad maya ni suy thorkani. Say tam do na mga gumba haidi NG na odd were gadi. Number of times na odd were gadi amakak phang maneba. Ani phang maya ni thido pirani. Ko maya ni thido ni adu ka average puto kidi ke to utare. 6 ke kadu tisinaraga 2 ni antare 14 the 2 ni aladi 7 tane ko even number ni mawani mak tele bo number do ne average tare isurba sumanji khangjilu mayai thi bide hegedra mayai thi bi kamai thi gi piram mai ni si masing sama leire ne epi de leiba number sama kak leiba mayai kara kya subna mayai oidino kya subta na mayai oidino ha Endu kya no sida mayai thi basi tak se ko en kya no middle thi basi tak ko endu 6 na tro 6 to 2 ne lo kya thara 3 third su batam se mayai ne ba adagi middle number 1 middle jani mayai jani suni ham na tro middle number 2 mayai ani suba mayai do na kamai photo kani third su batam na ham na tro en da kana ya leba si en wori basi da 2 ne laga hum su batam phangi ko sina mayai ama lere ani mari suba tam jina hum suba ge mathang da lakpo mari suba tam no next time se ai next time ai tare next ai tare next time jina ani suba mayai do ini ba ini ko mayai thi beji ngasai gi ama ngasai gi ne ke do ba tam do wot or madi masing no manga lere madi ama ani ahum mari manga masing manga lere madi mana manga lere di mayai ji kya suboy ahum suboy bra ama kakta ne ma mayai phang du ji na tra enduna 5 oitaraga enduna 5 oitaraga di enduna 5 oitaraga di akoi mayai ki do he matam amakak phange adugi mayai thi ya raga na ka doktara 5 to endu da amai hengala lo adu 2 ne lo 6 to 2 ne la di kya da 3 ta ra third term hayo ai ni ko mana ma hot ka da mayai thi bagis mayai thi baso hai re number of time endu na tuma suragadi mayani lei number of time endu na oroi taragadi mayai amadi he leite bako maya amakata leibedu di maya amadu na satarni average tarni habani mayani suragana average to mayani du tichinarakanda tu namak yen thokpa mansangi haba haningi ji simala sida base to question jo am hangi ko asida am hangi apa
Sida base tau question number ing siko. Mana? Average of 6 consecutive even numbers is 47. Find the smallest to largest animal putomas, smallest and largest number. Kemarin Moi kya no? Moi taruk tu semuanya ibiro. Adu di maya kya leni? Kya no sya? Yang tu si tu masuri. Iban number or di maya ni leni amna tro. Maya ni tu si lere. Average tu maya sida mana average tu kya ni pirame? 47 pirame. Adu tadi average se kamai taruk putoki bo oidi no. Maya ni tu tis naraga tu ni endu na tro. Average tu na 47 oi have na tro. Average tu na 47 oi taragadi. Magi nakan na laiba 46 amasung 48 oi ramane. Iban na mangakta ni na ko. Nasai na high grade na. Ko ani ji tis na one 46 ka 48 ka tis na tu ni loba. Si 47 nam tarakane. Ya dai ko sa. Adana si nakalani si 47 oi taragadi mai na ani da laiba iban na madan oi jaramani. Kwai sa udu kya wane 48 50 52 sina largest orani ko. Sina largest la ni. Sina largest. Di sina small ni 47 itu. Suara draw. Mana? Hai ni dana. Season zero. Ini si question je, nangi si question je log thok ni dai na. Nangi GD level वगैरह CGL level वगैरह को सिकी टाइप से बेस तो वो question je sim log thok pe wane na. यार को सा अबे हम क्या कर रहे हो अदगी question je am hangbo yari average of five multiples of 7 क्या था नहीं सा हमरे average of first 5 multiple 7 लाई द्रो कहाँ होते नो 5 की सुलाब क्या सुबह है जमाना यार इधरो 5 की सुलाब क्या है नो तारीख हमने ट्रू first 5 हमने सवेंगी सुलाब मंगा है बने multiple मंगा है बने बा अदे 7 1 जा अतः 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा समाई लाओ इधरो अदे AP का ने बिस्ले इधर सी कोई मैं ये थम उधर average नहीं देना अदे average 7 3 जा 21 तारो इधरो है रगदी अरे को ये थी रजी है Semana. Ira laiba. Mayani suru mayani du kidu tara. Tisna raga tu ni tare dana. Sima laire. Sigus. Paliba method se keno. Asai AP ki concept tu sinari ngakta ne. Anda bra. Number 3 dang asai ta ki bidik makata buena. Average of numbers in AP. AP de labor numbers sing se sigi average puto kya de ke done matam da. Fast का last का तीसरा तू नहीं है लो सीमा सी इरा लाइना अन बक अकुल में तीसरा तू ना ये नहीं करता example हम पीजी सीओ 2 4 6 8 10 average क्या था नहीं सिद्धारो ये पीना तो क्या ऐसा मैं ये नहीं average नहीं था ना
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯣ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ 2 ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ 10 ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯔꯒ 2 ꯅꯦꯜꯂꯣ ꯆꯥꯔꯦ 12 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 12 ꯇ 2 ꯅꯦꯜꯂꯗꯤ 6 ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯤꯔꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯤꯗꯕꯤ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯣ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯦꯝ ꯇꯦꯁꯇ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯍꯪꯉꯛꯑꯗꯤ average of first 100 natural number haradi yana ma natural number sama average haradi kamai dawne natural number se 1 de howdane sama haradi kyana loirne sama lora moidro si khangaba khangadi adi average puthokya de doktare amba aroi bisne hedane तूने लो क्या तारा साम अद अमाप से साम अमन अथरा तूने लदी क्या तारा 50.5 तारा द्रो हम लाइन होट भी है हमने तो सीधे मैं आई थी दो थी मैं सिंद्रो वाह यार बा समाना अजी फोन ला तो पॉलिसी हो जाए पास 100 ने से नंबर की एवरेज है को यानी है नहीं को मतलब सीधा समाना आई क्वेश्चन की तंग ले थोकी नंग खुंगम रे उनको क्वेश्चन से खरा एवरेज or parse 100 whole number haradi kamai dawne whole number is ap ni dana sidi ngamgadra am thairone sigum haradi kadane whole number hadi 0 de horoidro 1 kai loy bi kana ta ne haro roi bido ha yana mo whole number sama aroi bi number kana wonam tharo ha nentila no roidro puna sam sore adudi ap warabini average ki do yeba ama aroi bi tisna hoida ne aduga kana yendara puna 99 de 2 ne mo samandro adudi khatara 49.5 tar ne yar ko smaina ini dana yan da ngam rase lai ko ki aina tai ba hom do ko sanja to pa khara lai thoga am khangje be yeng je ko san kitang lu silak ya brenge kaya na sina even number sama kaki average putho kana de ho even number da ha 42 de ho banatra adu kamay 42 de ho rani mathang 44 la moidra aroi bu de khambro ha kedo bai khande akai de 100 oidino aroi bu sama ni sai sai dana average of 100 even number 7 ne even number sama hai bane kai de 100 oidiba 100 adi oibi yaroi even number ama ani hum suba ka tangari 100 phau ne 100 phau hai bana te even number si even number sama khaki wari ne ba tawri si ko adu last khangdre ko adu punna even number kya no ma firmi ja sama hai natro endu kya no adu dia number punna sama ne hai bane ba adu last time do kana warni last time hai di l do kana warni mi masing sam le di aroi sam subudu roidro mi manga le di aroi mi do manga suba number oidu ne natra masing sam le bani na aroi number do 100 suba tam warne ko 100 suba tam sumai roidro 100 suba tam putu formula de ke no a plus sai the n minus 1 whole into d natro si formula si palo whole de kamai tawre
n do kana sai na sam sai na tro 100 minus 1 la ni formula do aduga d sumai putok da last time putok tu ni ko a di kana ahama ta 42 le ra ba last di 101 khado 99 sam sub tam putok ni ko kai sam sub tam putok na ta ga di masing sam le ra di kwai iro le du sam sub number do ra mane aduna sam sub number last time already aduna adu putok formula do asa an gi formula am lagi da na an equal to a plus n minus 1 whole into d na lagi da adu pa le ni ko 99 la d d ibana man ani ni ka man tu no puri ra ni ko katara 42 plus ani pan 190 ta tisna ro kya tara 0 240 tara ba fast ka aham khange aroi ber kya tara ni ba 240 natra ani ji khange aham ga aroi khange di ke do hai ba average ya therefore average put wadi ke do tara ap da aham ga aroi khange ni ani tisna ro ke do hai ge puna ye lem natro tu ni maji samai ka ase tu na si ka di 120 tu na si ka di 21 plus 120 ai no ji tori mong du khambra 42 ka 240 ke je tisna bro amaka halo hot ke ko ai tawri du gyan ta hok do se 42 ga 240 ga tisna ba se tu ni lo average phang du na tro sia adu da aina haina tu na tisna ba tisna dringe da kak ta ra ga di anima kak ta ba tisna lo ra ka su ai na ta kak kya ra ga na tongan sigi kak pu phone nama tu na mu 42 kak pu 21 nama ani pun ga da 21 ga kana ga 1 20 na tra kya tara 141 this is the answer mana hot kado are ko mana yung gyan ta bre epi matang si phajana gyan ta Sijilai question ato pa mi rage ko so last one question ama hot ki ge kya tani si hot ngam dia re na yung si copy to kari hamro question gyan ta bra similar ba ha m is the average of 5 consecutive even numbers thangna leba even number manga gi average m na le ko m na mo se le mai si now next 4 consecutive numbers consecutive even numbers are also included
thangna ba even number manga mari ma so hapsile 4 consecutive even numbers are also included adu tadi anova average the new average to in terms of m gi through the hana lebisi kya no even number eba kya no 5 harisidi manga na tole misya mako average to kya ne ba m ni ham natro adu ta ko mai id m ni ham natro sumbro moi manga ler me moi manga mai id m average si namaz ap were ba ko adu moi manga mai id ke no si ora ni ko yamna habidi average to m ni habni na m is the average of 5 consecutive even numbers thangna leba number manga gi average habisi ap were bina thangna leba even number manga se ap were bina makoi mai ai se average were ne m du mai de le ne hoji anoba kana hapse leba even number mari hapse ama ani ahum mari hoji put manga da mari hapse le thangna ba thangna hana le mi de ge thangna ba mari maga hapse le du punna mapan sure moji ap dum ta gi ne ba thangna ba hapse lakpani na even number leiba dum ap were ne adu mai ai ji kaya tar moi mapan gi mai ai ji kana no ama ani ahum mari mapan haji mari nak ta le mai ai du si taroidro middle du si tarbo ja middle du si tare ba sina new average tu si oirodro so misum de new average si oirodro adu new toni kya wene du dan sa jaro kido bari hangale tu da iban na manatro siba iban na maris ani ni hangata na sigi maya de le m moitara gadi m de ani hangala sin m plus iban na ani hangal m plus 2 oirodro sin m plus kya 4 oirodro this is the answer yanda braja ha ko amaka makokte halaga haige bu mutalaga ko mana hari leiba iban number manga haibane ba thangna leiba iban number manga haibani na makoi je ap ore di mana makoi average m ni hare m ji mayai de leibam thoi habni da ina haji sin mayai de leiba number je m ko re boji hoji atop team hapsele ama ani ahum mari hapsele aduka anoba mayai ji kya tara mayai ji ama ani ahum mari nak le mayai si tara basya anoba mayai du si le sin average new average du si orani habni da na si maramdi thangna ba mari hapsele adu tar ap dum tare ap any average ne ba hoji mayai du si tare sigi value si kya no putholo re si number sin m oi tara gadi even number panina si m plus 2 orani sina m orani habni da ina ni m gi through da si question je phajabani hangrabani sma dawdana ko kuna average da ap gi concept am use taweba tawdra adu si maon da ap base tawraga hangba average question je masi class na dum mera phajana concept senga ba question makhal me among ga nei na gadi 100% hairani khal lo class da